voin hi October ni somthum pakhat sang ni somni pakhat pathian ni ani khuang choi thla chu pathian hruaina in kan hmang zo chu ani le tadeuh der mai thlasik a in tana khua avo chowa in thuam lum angai chole tanta kan mizo pi pu te point he hun hi hria in samhul pha thla ti in November thla hi anlo phu areng kha ania he hun hlu le nuam tak hi lim le thamuang taka mang turin viwar zong te in zawain du sakna thami kan hlana chu ole kan ngai ven lo thailo Myanmar lam chanchin thar ngai thleng o Chin National Front Leader Dr. Lian Mungsa Khaw na chena in Myanmar ram Chin State khopui ha kha khua om chu nimin October ni somthum sang ni somni pakhat khan Burma Military Council sarkar chona khar saka ramin zalen na amu theinan kan engkim hi ram le namtan kan hlan tua kan ro sum in le lo te chu min hne chu sak theima se ramtana kan in pum pek to na thinlung huai sen tak chu eng te kama mel madoral ten min hne chu don lo tin Dr. Lian chuan soyani Dr. Lian in kongka puizona chuan in nei tu house owner hi section somnga pani of the anti-terrorism law in thuneina pe kangin rol rala chete humhimnan aman tirawaning section somnga paruk angin a in hi khar sakani ti in antarani Dr. Lian Mungsa Kaun hi Vice Chairman of Chin National Front ni in Federal Union Minister tan National Unity Government NUG chuan April ni som paruk sang ni somni pakhat khan alo ruat to ani Dr. Lian Mung hi Vice Chairman of the Union Peace Talk Joint Committee member ani bok Chin State malama Sipai om zong chu zasari borvel an omeka abik takin falam le ha kha ba ka than tlang khopui lama bu an khwar mek ani anor yatha operation ti mingpu in Chin State malama sual Sipai ten nu nau poi soilo le sa khorong bol tu thlengin kut an thlakin an nunna an lak sak meka pi le pu te hun laya mi ngai hlut em shia rem tla ka ngai mun te Christian bekin thlengin an lu khungin an ti borban saka an hal sak bokani tun laya than tlang khua operation neya mi puite in le lo roka mi puite chuasan in le lo hal sak tu Military Council Sipai te hi number 11 Light Infantry Division le number 269 Infantry Battalion le number 222 Infantry Battalion te ania than tlang khua moi tak kan unau te in le lo hal tura thu petu nia social media an talan tak chu Lieutenant Colonel Than Hlaina ania ama hi 269 Infantry Battalion a an ho tu commanding officer ani October ni somni paruk tholeni khan Dimoso Township Kaya State a Karen pasal thate Myanmar Sipai convoy anlo lambuna Sipai som aya tlem lo an thi tlaida li vela tului bilar le ngu town thingtlang khobula Sipai ho in thiar lai lo lambun tu thei Karenni Army KA le Karenni National Defence Force KNDF ania in beina tum ni thleng hian dar ka ni don a o ve KNDF thupuang tu chuan Karen pasal thate zinga thi anom lo thua soi Sipai te hi Dimoso tanga pru so panakal Sipai convoy veng tu ania in beina a thlen hu hian an kir le taringot ani ti in KNDF thupuang tu chuan a soi Dimoso a chei doar pagoda kianga Sipai te hi in kulin heta tang hian lai pui mangin civil mi te in le lo an kap chiam ni in tual chung mi ten an soi hemi ma tho tran ni khan Karenni Army le KNDF te hian Dimoso a Sipai ho om chu RPG mangin an hol chiama Kachin Army thu chuina talan dan chuan Sipai pani an ka hlumba ka panga dangin hliam na tak an tuar bok heti la hian Dimoso atanga mel somni panga vela om
pe khon PDF thu puang tu chuan thaw le ni chanu khan sipai ho nen an in bei thu soya tlaida li vela connection village trak huam chunga om kathie khokiang mai tlang pakata Myanmar sipai in kul ta chu PDF le KNDF pasal tha ten an han khoi nuaya an in kana hian mini somthum vela wa sipai lama thi le hliam engzan nge omhria thei ani lova PDF mi pakhate roina ke a hliam anei thung media lama chuan kan mei tei u naw Myanmar lama kathe an ti te Free Burma Rangers te tranpuina atlan chelai tilan ania mani in le lo an in ngana le thamuan na ber an nei ve chun po an luangam lowa thapa le nek so reng renga nun mang mi puite an leina tom tak zet mai heti lai hian Myanmar sipai sarkar chuan helai tlangram abikin pe khon le su pa in kalpona lam lian be chan hian sipai a chek sau sawa he bial hi antun hoya dang hi antum hle ni in alang in beina thlen lai khan civil mi te ona lam hoin 120 mortar an kap dura civil mi pathum ngotin liampui an tor pha le ngal bok pe khon PDF tho puang tuina soidan chuan kathe le a chevela mi pui zong deuh thaw chu helai mun chu san hian an tlan chezo towa pe khon township mun tin maya sipai po sang in kulin an pong ka chiam ranga hei wang hian mi pui tam tak chu an tlan chelo thei lowani ati October ni somni pani inrin ni khan pe khon PDF pasal tha pasari 10 Light Infantry Battalion LIB 336 Venbuk an beya Venbuk ngak tu sipai panga thatin an zinga pathum chu meichi an ni nge an mi tha te ral thuam ken panga an man sakbo karen nam puan zar in zar pharna mun kaya ste le san ste chimlama chon sipai te bei turin Karenni army le Karenni Nationalities Defence Force KNDF le mipui veng tu sipai People Defence Force te chuan lungrual takin an tang howa amal te po help pol to khir takan ni sa mana kalain rampum puya boina chu lai taka heng nam sipai te an han tang rual thap mai hi chu Myanmar sipai sarkar tan chuan ral pui phir tham an tling reng ani September thapo khan kaya state huam chunga sipai convoy lir thei somli zet manga thok chuak chu lo lam bonin sipai tam takin nunna an chan nge Myanmar sarkar chuan an thunun hlei thelo chin ste le karen nam lua ramte tudol turian sipai tamzo ka tir lut meka mi puite chu an du puak puratan mangluin heng puak phur then khate thleng hian junta ho chuan an that ni in Karenni National Progressive Party Information Department chuan a soi junta ho hian tual chung mi te rokin mi pui chena area a chil po bom an phum bok ni in report then khat chuan atalang October ni somni poriat ni ngani khan Mandalay chevela KBZ Bank branch pasari zat chu bom manga bei anni KBZ Bank anti mai kan boza bank hi Myanmar rama private commercial bank lian berania Myanmar ram chunga branch zali somriat chuang nei in rampon Singapore Thailand le Malaysia te anin zar phar to ani Myanmar private commercial bank rampon thlenga inzar chuak masaber an ni nge KBZ branch te bei ani na mun chang report te hi thate pan rota kotthler pathum in to khom na lai te kotthle somruk pani na te kothle somsari pathum na te manhora ri rot kothle songa pasari na te kothle somthum paria le kothle somriat pan lina ami te ani he bom puak chungchanga hian sipai sarkar in thu chuana siam lova tu pol mai an ti ani thu an soi heklo KBZ Bank thu puang tu berla biak po thei ani si lova thu chiang hriat a har ta hle ri ani bom pu chan takhi hriat fak ni lo ma se rin zone thil aro oma Myanmar rama private bank da chu sipai sarkar thopui chhotan anga soi ania ethnic armed force sumlama tranpui tu hria zung ani theinana an customer te account chevel thublo turin sipai lamin an nor mek lai ani wangin sipai ho thopui lo tura vona ma hroyatan ram chunga commercial bank lian ber an rik rap ta niarin na alien le KBZ bank an tum chat na chan nia kan karin chu
sipai do dal tu pol tranpuina atana sum tho tu niarin theite chungchang sipai te hnena an hriat tira wangle hetinga rin hlelte account khoi che theilo tura an da sak zui wangani ti in tual chhung mi pakhat chuan a soi Mandalaya mun pui nei van tlang thatna tura thok tu pol member pakhat poin KBZ online manga poisa chet vel tina KBZ pay account engom zat civil disobedience movement a tel sarkar na thok te tran puina ta na man chu ti top lai lok ani thua soi ve bok sipai te thil ti dan du lowa hmalak na nen in kai noi mi lo covid 19 do na konga hmalak na thlop tu tlengin khoi che theilovin an dar vek ani ti in engral thuam keng pol main KBZ pay mangin sum an dong lo ti soi kar ni liam ta zir tom ni october ni som ni pani khan Yangona Botol Township puam chunga KBZ Bank branch pakhat chu an lo rok towa tholeni khan sipai te chuan he thil te tu hi man to in anin soya ma se kar po aliam ma in KBZ hian be atok le ta tho ani October ni somni pasari ni lai zan lai vel khan Mandalaya National League for Democracy Regional Office chu bom manga be ani mitam mutu ten an soidan chuan chanaya thezan township NLD party pisa hian thomhnopa ngai sipai thuam ni lo inbel mi pariat aya tlem lo te chu motor pani mangin an thlenga NLD pisa chonga hi an lu chilnu in a chong thumna le chong lina a in dot zatin bom hi apuak ta ani he pisa hi sipai ten mi pui thlan sarkar an pai thlak tir February ni khat atang khan kar khat chung chu an kal tat to a kong khar kalna hi an ti chian in alang July thla atang khan covid 19 sipui tho thumna wangin zanlai atanga jing lamda li thleng hian curfew ala ni renga mi zong in heti la hian tu tenge pon chuak thei kan hria lom ti in mita mutu pakhat chon sipai ho thil ti ani ngei aring hle thalak atanga alandan chuan office tuk verdar lang te hi akke chena saleya building po luazui chi ni na lang lo tuntruma NLD office beina hi June thla atanga chira atum thum thlenna ania tun hnai mai October ni somparuk po khan tu ti hria lo ten he office hi an lo suwa sam to ani mithem thiam pot chuak thil hlu US dollar sangde zathum manjat chu an lo ti chia sak to ani June ni som pathum khan civil thuama in thuami engemaw zatin National League for Democracy NLD office an lo suwa sam to a an campaign banner le man ro dang te ti chia sakin hemizan vek hian street number somruk pani na Mandalaya NLD office pok green manga be ani bok an be tum ni na kha apoin awiom bermai madar lem thlengin an ti chi ani ti in NLD member pakhat chuan a soi kan party min be du tu le min ti chia du tu chu tu tenge ti soi ngai lovin a chiang he be na hi aron kalpui ta renga ti in rin sian ngal thei si in tu tenge soi du si lovin ata lang thiam le he in be na thlen ma zan hian NLD vice chairman le chief minister hlui an tan tir mek zomin maung a chena in chu silaya ka chiamania hotel pakhat anei tu NLD lamtang pok green manga be ani bok Myanmar sipai ten sarkar pai thla thu nei na nin pek chawatang khan ram chung mun sang NLD pisa le NLD mi le sa te chu rok le suam ani fowa bom manga be an tok fo bok August thatop lam khan Mandalaya maha ong mei township a tual chung pisa chu sipai civil thom no in belten an suwa sam chiama October thatir po khan he township a ong san su chi lim chu an ti chebok hetiang bok keng ka lim ta mai khan tanin thari region a dowei township le miei township a NLD party office ta chu bom hanga be an lo ni to bok August thatop lam khan sipai ho hian NLD hruai tu senior Mandalay regional parliament speaker ong kyo u in andapa ama tak phei chu sarkar pai thlak te ratanga an tan tir ngar khania sipai ho hian an chung ten na sataka palzutin an in atangin sung fai chiat makadoi khat an ru bok hemi thla ve khian Mandalaya NLD township branch pisa chu a zone zatin zanthum be ania silai te po puak thoi ma se police ten misual an man thom hriat tur omlo taung tha a wat
office po heti lai tho hian khoi chiat ani bawk marsla khan ian gona suidon diang a NLD office pui chu haltuma bei ania hemi hmalok hian voi tam sipai hovin an sual sam to nge heng thil thleng zo zai awak hian mipui te laka engma soilo ma se thup sen lo chin awma NLD lampo an lom lo hle a tharum hanga kan party min duai bo thak tum an om ti chu a chiang tol tol ani sipai sarkar hian dan kala chen mang firfiak pol mai an ni chi an in fin fia zel ani ti in ong kiwanun NLD Central Executive Committee member chuan a soi mia mai NLD member langsa le ho tu tam tak sipai sarkarin aman man ma a biru te hi junta ho target an lani zela sipai sarkar zok khian NLD hi mipui te chok thowa tharum thona thlen tir tuwa apu letling hlau thung mai ani hi ole tun chu matan chuan kha mi chin kha kanan du to kanga video tharlam news update tak le ngai nom tak nen kan lo let le thuayang kan video kan channel mila subscribe saklo viewer jinga khan in lo mani chuan subscribe ti ka meta milo subscribe sak ve ngei turin kan han song min kan han ngen chuwa tin kan video upload tharte in lo dona in lo mu ngal zel theina turin in tan po arem chan jok dona wangin notification bell kha in metanga ola in da don ya